Ingdeng Trok Jakas Mahangke Tekarni Katalona Hut Youth Conference Kapadupon. Lapher Reng Sibon Aklamalong Kikim Kirangalong Karbianglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi Kahomrida. Kaziranga Hemkang Lumpen Kisunga Tumapan GGKSA Pen Kinang Sotason Kirabdam. Kardom Pinyada Babirta Ketharabang Nilisami Vilin Rong Parpi Nonarjuik Tha Birta Anton Pen Pai ke Thom Adap Porpai Cresia Porpen Arboretum and Craft Center Dipolong Ingdeng Trok Joint Action Committee for Autonomous State T Hekpen Jakas Amahangke Tekarni Lapen Youth Conclave Amai Padupon. Bangso Amailong Jakas Maipu Korsing Tiron Pen Kachepahem Pupon Amailong Aluhi Aman Pen NSF NS Kongchun Bang Chetongtun Nang Tumjong Si Hemprek Ki Hangkang Ton Arniamat Si Kay ang tek wirdet po lasidang litum hemprek ki hang abangke ington nang nipusi NSNFS Kongchun Bangpen ning Jepon. Litumta nang cirap cetudun po karbi di masa atum hemprek ki hang asonsi Borolen Kukilen atum tado Gorkhalen tado lasi hemprek ki hang abangke ting ni dedri puta ning Jepon tu. Kay le pathelunang longri longpatle pathelunang party ke bangbom dambom po karbiang long ke along kaprek ke avilo karbiang long ke sining ang song penki nang kluklelo lasi ning chibiluna kiduan obekimia tumta karbia khay rengver nang ji pulute autonomous handlo itum kinang jivek pusi khorsing tiron jakas mai phupen mailong ning jepon Newsdesk report Karbiang Long Live Karbiang Long Autonomous Council Kapardo Constituency Tin Along Kapathoy Hin Paprang Dunang Jipura Mini Stadium Kimrang Ponosonsi Chintong MSC Along ta Kimrang Ponbomno Chintong MSC Kaparlo Lapher Reng Sibon Aklamalong Kikim Kirang Mini Stadium Kuan si Kitang Te Puthak Pini Karbiang Long Autonomous Council EM Pradip Rongpia Hinpen Adimaklong Alongan Humridam Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen Karbiang Long Autonomous Council EM Pradip Rongpia Tum Bor Isi Sika Kror Kep Atangkapen Kikimpon Lapher Reng Sibon Aklamalong Auditorium Hall Indoor with Gallery Open Stage Saike Klempon Non-an Pantrok Sikep Rapot Tangpon Tanglo Lasi bangso sai kapitang da prangjiap han iam pradip rongpia pan contractor promos bangkani ahin pen kithan pon atengke non ke wangji matijong achiklu ang bongke bangso sai do anta patang pon et popusi ning Jepon News 6 report Karbiang Long Live Kidamtang asamalong langkang lumason si Karbiang Long kajiranga along setami pinangan na di malong lang ing lumpon si radatum kido kithaki sungpen chichak nanglo Bangso langkang lum arara tumapan kirap kapajir ponji pura Greater Guwahati Karbi Students Association may pubarin Dorong Sing Ronghang Lapendinson Ronghang Monitor Karbi Students Boys Hostel atum Japonsi kajiranga ajo hem langkang lumpen kisung kipho ararapan sang kijunalang penjoy pendang lok kinang sot asona mung hehui baguri flood relief camp along thondamsi flood relief distribution amai padodam Karbi Film Society along Cheparjan Abangpu Harlongbi Phangchu ing Thumdamsi Baguri Flood Relief Camp along an Palidam Bangso Mailong Duar Baguri VDC Chairman Sarkoy Rongphar Hamphang Klembang Dhuniram Rongphar KSA di Mahasau District Committee Rapkong Chunbang Waisong Terang Baguri Flood Relief Camp Committee Maipu Noren Singnar Kong Chunbang Pi Mira Terang Pi Pendang Lok Kiong Dung Bangso Sai Kedeng along Chetongdun Bangso Kirap Kapajir along Mongol Sing Ronghang JJ Enterprise Karbi Students Association, di Mahasau District Committee, Karbi Students Boys Hostel, Guwahati, Dharamtul Police Station, OC Borsing Tirang Atum, Kacharabdo Naputang, GGKSA, Kachuro, Pajirpon. Camera person, Rosan Hansi, Pendigon Toteron, Karbiang Long Live. Pai ke Thomarni, Assam Pradesh Congress Committee Coordinator in Charge, West Karbiang Long Pendi Mahasau, Dr. Mongverong Pi Dipu, Amethang Ahemalong, Perangkia Maikepa. Perangkia Mailong Prabjin Pen, Assam Board of Secondary Atum, Chipakeng Nangjipu, Kehangpon. Bangso Perangkia Mailong Alang Liki Jongpon Atengki, Non Hejong, Jakong Nipai Inkora Chok Arni, Board of Secondary Assam Achunbang, Suranjana Senapati, ACS Ahin Pen, Kapang Dakpon, Bachitramoy Akhom Along Pen,
Sirkep angdeng along Ochom coach Rajbongsi lapen Kachar Janogosti Lasonsi Kep angdeng along Boro Moran lapen Sonwal Kachari akhaya tumapan question ke thapon ason Taksi Karbi pen di Mahasaw akhaya tumaputhakta thapon vek nang Pusi Assam Education Minister Siddhartha Bhattacharya lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen Education EM Jogot Singh Intia tumapan tachuning ripado non dobom Education Minister Siddhartha Bhattacharya alang yakke hai phansi lasubang nili question raising tung je people si lasona step ding nang kokma Assam Sarkar lapen adak Februari malah dak ili tumbangke kecari pan Karbi Anglong Autonomous Council do lasi dak CM Tuliram Ronghang akhai lapen dak education in charge EM tatu Jogot Singh Inti akhai asa lang li tumanta tuning rilo la soalam mang ya solam kali ini lang naman pada class 9 में class 10 alam question long arleng pen di masalam ipelop si tokchot sitame lang naman pada lagi future consequences doi mo phi sitame hala asam long kapre akhai tum o ikmi tum ke kalite Karbi lapen di masa aputimo lapen contribution alam mang ke chini ke da lasi prapjin pen tuning rilo KAC phanta akhai CM lapen EM in charge education phanta la support a matter bank urgently take up similo lapen la education minister Bhattacharya akhai phanta nili tuning rilo nang lituma channel medium pen stame je la support kindly la support rectify simei kalite la ke mo aphi sitame la banke Assama history pen isi important a chapter by important aise phukimo apart banke ave Bangso puthak prabjin pen RDP ponsi chingwai serak nangji putan Dr. Mongwe kachuning ri padupontu alang likani je atengke Karbi akhai henlo Columbus of Assam lasi Columbus of Assam atuma phanjong si panungpon ku pulute ningduk mi alam lo puta Dr. Mongwe rongpi pherangki amailong ningje je Assam nong ke bangche akhai prote ba Columbus prote lake Arlington halo lasi Arlington contribution ta tengni nani and Arlington ha ke cheng pen on an Assama history long PP se contribution doma labang tengni nang ni sitame la so a step ke den pen ke labang ke Arlington phan lapen dimasa tum da prange kacharia richo tum akhai lo la tum handa ke lang ro pason lo lapen la tuma history usumar tum phan question paput pe mane pilo tamne Arleng lapen dimasa phukimo tum pilo Assama non ke charli ove kimi tum pilo chini nang ni ma alamang la lasi jongsi chini nang ne prote lage lasono cheklang lo apen chini nai prote labang immediately labang rectify nai camera person Rosan Hanse pendigon tuteron Karbi Anglong live ataba birta bangke lapon sikang toniglo dumi thakmi kardom